Evo Branka, večeras ste ovdje u ulozi podrške kao dobitnica prije nekoliko godina. Kako je zapravo evo sad bilo iz ugla nekoga gledati sve ove žene koji željno iščekuju svoje priznanja? Zaista divno. Pre svega moram da vam kažem da mi je čast i zadovoljstvo što sam pre svega jedna od dobitnica ovako značajne nagrade, zapravo prestižne nagrade kao što je Najžena 21. veka. Doduše ja sam nagrađena za 2016. godinu zapravo nagradom u kategoriji dramske i audio-vizualne umetnosti iz oblasti filmske režije. Inače, gledajući sada na vremenskoj distanci od, ispravite me ako grešim, zapravo 3 godine, tako je, mogu vam reći da zaista onako i dalje imam jednu dozu jedne pozitivne treme, jer zaista biti žena 21. veka nije ni malo lako. Zapravo svaka nagrada inače mi daje odgovornost pre svega i zapravo čini me još odgovornijom i trudim se da svaki moj film bude, ako ništa drugo, za nijansu bolje od prethodnog. I pre svega moram da se zahvalim Slađani Obradović-Petrović. Zaista ovo večeras, kao što ste i videli, baš je jedna ozbiljna manifestacija, ako ne jedna od najvećih manifestacija u našem regionu, jer upravo sam doputovala iz Mostara, upravo sam došla zbog nje i zaista tamo je veoma poznata, tako da ne samo tamo, jer ja kao filmski reditelj često sam odsutna i često putujem i zapravo u kompletnom regionu svi znaju za Slađanu Obradović-Petrović i koliko je zapravo sposobna. Čestitam joj. Da li je zapravo negdje i tvoja poruka evo svim gledaocima, ali i ovim nagrađenim ženama i onim budućim, da je negdje životna filozofija koja nikad ne može da pogriješi je da uvijek nadmašite prvenstveno sami sebe, a tek onda da ispunjavate na neki način i očekivanja okoline? Apsolutno da, slažem se sa vama, ali pre svega morate da verujete u sebe i da ni jednog trenutka ne posustanete i da osluškujete zapravo sebe. Ja tako radim i s obzirom da evo snimam svoj 6. film po redu, tako da i osvajam i dalje nagrade, tako da na neki način morate verovati u sebe. Da sam slušala svoje kolege, prijatelje, sigurno ne bih dospela do ovog dokle sam sada. Evo i vi ste sigurno dokaz da je najuspješnija žena 21. vijeka i najuspješniji muškarac zapravo manifestacija čije nagrade idu u prave ruke. Tako je. I pre svega moram još nešto da naglasim, zapravo u jednom intervjuu sam baš rekla ovako prestižne nagrade zaista nije ni malo lako pre svega ući u ovaj krug. Druga stvar, kad pogledate koliko treba zapravo krugova da prođete da biste došli, posebno kada vas nominuju, pa kada jednostavno stručni žiri odredi, pa kada vas proglase, zaista jedno značajno priznanje i svaka čast Slađi, pre svega to umrežavanje žena. Zapravo sve smo nekako, nastavlja se tradicija i mimo jedna od dobitnica me zove da im se pridružim, oprostite, zapravo ta povezivanja i pre svega koliko smo bliske, zapravo kao jedna velika porodica, tako da sve su žene tu, zapravo nove dobitnice su danas ušle. Ženska solidarnost. Tako je, u taj krug, mi smo tu kao jedne stare dobitnice koje ih, kako da kažem, podržavamo, podrška, a u principu svaka deluje u svojoj delatnosti i međusobno smo povezane, čujemo se, radimo, sarađujemo zajedno i mislim da je Slađa zaista ostvarila svoju misiju. Mislim, to je nešto što je zaista, kada ostvarite vaš cilj, više vam zaista ništa ne treba. Jeste, Branka, hvala mnogo uspjeha i u narednoj godini. Hvala vama, također.